Dođem u Vranje i Sombor, da fabrike otvorim, da zaposlim stotine rabotnikov. I počnem. Junko iznajmim, uložim, okrećim, otvorim, uključim, maštanja raspalim, ispunim, napravim, nadježdu probudim, čim mašine ja sklopim, namještaj proizvodim. Trajalo 2 godine, gubitki se množili, vrijeme da odavde se zapalji. Popizdim, isključim, mašine rasklopim, noću ih tavarim, daleko odnosim, fabrike ostavim, pravim se blesavim, platene podelim, robu ne isporučim, tamo se više ja nikada ne pojavim, a kažem da dolazim čim svoj auto popravim, posle toga zauvijek iz Srbije isparim, samo se na kraju iz Rosije izvinim. Prostite, i spasibo na družbi, braćo Srbi. Durak.